You have done a tremendous job supporting and cheering Harambee Stars. Kamano bende riwruok matayo tuke adhula pacho ka mano FKF oriwore kod kambi mar Royal Media Services ne chenro mar tiego johera mag adhula e wi yore mag nyayo kwe kendo rito pap e kinde mag neno opira ahinya to sani ma piem mar tuke mag CHAN ibago e pacho ka. Kaka achiel kuom yore mag gayo dhungruok e alap ma Kasarani, FKF oketo kuonde ma ibiro kete television ne jogo ma ok biyudo tiko mag donje pap mar neno piche mabiro kaka madhi bedo e kind jo Kenya kod Zambia chieng' Jumapil e alap ma Kasarani. Magi timore tok riwruok matayo tuke adhula pinje mag Afrika CAF goyo piny Kenya fwai mar omenda maromo shillings milion 10.5 koriw tok dhi ataro gi chike riwruogno e kinde tuke Kenya kod Morocco, Angola kod DR Congo. Kenya walikuwa na ile tamaa sana ya kuona mpira na performance ya Harambee Stars imevutia sana mashabiki wengi na haswa kuja katika stadium kuwatch zile games live. Na unfortunately katika hiyo harakati za kuleta mashabiki katika uwanja walikuja wengi zaidi na wengine hawakuwa na matikiti. So tumepata shida kubwa zaidi kwa sababu wengi wao waliweza kuleta vurugu kidogo wakavunja zile mageti na tumepata sanctions kutoka kwa CAF. Na madhumuni yetu kubwa saa hii ama ile our big intention objective na hizi roadshow ni kuhakikisha kwamba tumehamasisha mashabiki na Wakenya kwa jumla ya kwamba zile consequences ama ile adhabu tunaweza kupata kutoka kwa CAF itaweza kuharibia national team na pia ikaturegesha nyuma kama FKF. Fan zones zitakuwa na screens kubwa, zitakuwa na sound, kutakuwa na wachukuzi pale, watu watakuwa wanaweza kuwauzia bidhaa tofauti kama chakula and so on and so forth. Kwa hivyo ni mahali ya Wakenya kujumuika na kusherekea national team. Kwa hivyo jitokezeni kwa wingi katika zile fan zone, lakini kama hauna tikiti, tafadhali usije katika stadium kwa sababu utaletea Kenya shida, utaletea Federation shida na utaletea Harambee Stars shida. Ikineni majo Kenya nigi mor mogundho tok team Kenya Harambee Stars bedo gi tugo makare tuke mag CHAN